как называется? Моя профессия. Ну, музейный смотритель. Должность у меня старший музейный смотритель. J'étais militaire en Afrique, un sous-officier, et j'ai décidé de changer de pays. Я работала в оборонной промышленности инженером-технологом. Ce qui est plus dur, c'est quand on travaille comme gardien, c'est la posture, la position. Alltså, jag står så här står jag ofta, så här gör jag. Som innan vattenpolomatch, du vet man är helt laddad, så brukar jag stå så här. Ich mache kleine Bewegungen, körperliche Gymnastik. Jag har inte tråkigt.